Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Ngithanda ubana ngilamukele lonke, ngamukele labafundisi bethu abangiphahlileyo, mina ngumfundisi uNdlovu, amajaha kompofu, ngizabanika ithuba ubana basamukele sonke. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli. Siyahlangana njalo kuhlelo lwethu esifunda khona iBhayibhili amaviki wonke. Okhulumayo ngumfundisi uOB Mpofu. Sengathi inkosi ingaba lathi nxa sifunda eBhayibhilini. Siyabonga balaleli, siyabonga bafundisi. Iloba kungaphi lapho elisikhongozela likhona, sikhuluma sikhangele incwadi eziqhakathekileyo njengokuthembisa kwethu. Siqala namhlanje kuyinyanga kaMfumfu, October ngesilungu, sikhangela incwadi ekaDaniel lekaSambulo. Okwalamhlanje ke sizakhangela izinto eziqhakathekileyo ekuyisandulelo ubana sendlale kasobala ukuthi lezi zincwadi singazifunda kanjani. Kuqakathekile kubana sihlaleni seduzane, silandele kakuhle, ngithemba lizabusiseka nxa abafundisi besichasisela lezi ncwadi zombili, incwadi kaDaniel lekaSambulo. Sizakuqala ke encwadini kaDaniel, mfundisi OB. Incwadi kaDaniel le esikhuluma ngayo, ungathini ngamafitshane? Siyabonga. Engxenye ngingahle ngiqalisele khonapho umfundisi wamachiye khona. Uthi incwadi kaDaniel lencwadi kaSambulo singathi thina lezi ncwadi ngamawele. Zikhamba ndawonye. Zikhuluma ke ngesiprofeti esiveza ukuphela kwembali yomhlaba. So incwadi lezi ziyachasisana kumbe ziyasekelana zingamathelolimi. Incwadi kaDaniel lencwadi kaSambulo. So zilomahluko zona ngoba esinye isiprofeti leso sibizwa kuthiwa i-general prophecy. Isiprofeti esinye sasikhuluma ezinye izinto ezazikhuluma maybe ngo-Israyeli. Kodwa lesi isiprofeti sikhuluma izinto ezigoqela uluntu lonke, umhlaba wonke, lokuphetha kwembali yomhlaba wonke. So yikho ke lezi iziprofeti sisithi thina zingamawele ngoba zihamba ndawonye. So engxenye okunye okuqakathekileyo esingakuthinta laphana ukuthi incwadi kaDaniel oyilobayo nguye okubizwa ngayo leyo ncwadi. Oyilobayo nguDaniel. Sikuthatha ngaphi lokho? EBhayibhilini singakhangela lapha. Sikhangela uDaniel chapter 12. Iverse lika-4. Ithi yona, kodwa wena Daniel, vala amazwi unameke leyi ncwadi kuze kufike isikhathi sokuphela. Abaningi bazagijima besiyalelale, lolwazi luzakwanda. So lapho kuyakhulunywa uDaniel uthi yena, kukhulunywa ngoDaniel la, uthi wena Daniel. So nguThixo owayekhuluma lo Daniel, ongumlobi wencwadi. So uDaniel uyaqanjwa ngebizo ukuthi amazwi lawo alotshwe encwadini kaDaniel nguye owayewaloba kumbe imbono ayitshengiswa uNkulunkulu eyiloba. Ungakhangela uverse ngo-5 futhi khuluma into efananayo. Uthi kodwa mina Daniel ngakhangela ngabona kume labanye ababili ekhunjini lomfula, lakwelinye ikhunji lomfula. nguDaniel futhi uyaziqamba uthi mina Daniel. Kusitsho ukuthini? Kusitsho ukuthi incwadi leyi okuthiwa nguDaniel ilotshwa nguDaniel. Engxenye singakutsho ukuthi uDaniel ngomunye wamajaha amatsha, amayouth abathunjwa eBhabhiloni, abathunjwa eJerusalema besiye eBhabhiloni. So ekhona ngale ke waloba lincwadi abantwana bakwe-Israyeli bethunjiwe beseBhabhiloni. So incwadi kaDaniel ilotshwa nguDaniel. Siyabonga mfundisi, ngiyabona kunengi kuqatha kubanzi esiza kufunda ngalincwadi elotshwa nguDaniel lokuchasisa ukuthi sikhangela njani isiprofeti. Ngibona nxa siya phambili kuzaba sobala lokho. Mfundisi CK, sikhangela ukuthi uJesu yena ngokwakhe lincwadi uthini ngayo? Siyabonga mfundisi. uJesu laye njengobana ke sisitsho mfundisi uyayinanzelela incwadi kaDaniel. Singagijima siye kuTestament elitsha kuMathewu ngo-24 lapho uJesu akhuluma khona ngokuchithwa kweJerusalema lezibonakaliso zokuphela kwesikhathi. Uyayithinta incwadi kaDaniel. Ikakhulu ungafunda iverse ngelika 15 usehla ngizayifunda ithi yona ke ngakho
nxa libona amanyala encitakalo akhulunywa nguDaniel umprofeti emi endaweni engcwele ofundayo kaqedisise labo abaseJudiya kababalekele ezintabeni. Ngamanye amazwi lapha uJesu uthi nxa elandisa izibonakaliso ezayenzakala ekuchithweni kweJerusalema elalikhona ngaleso sikhathi lokuphela kwesikhathi somhlaba lo esikuwo, uyakhuluma ukuthi uDaniel uyakhuluma ukuthi izibonakaliso zakhona zokuphela kwesikhathi sizibone encwadini yakhe. Ngenye indlela mfundisi singabamba umlomo ubakhomba incwadi kaDaniel. Ubakhombela encwadini kaDaniel ukuthi kulapho kulezibonakaliso zokuphela kwesikhathi. So ke nxa sifunda incwadi kaDaniel senza kuhle ngoba sikufunda incwadi efaneleyo ngesikhathi sethu esivezela ukuthi sikusiphi isikhathi. Ngikhuluma ngeziprofeti njengoba nje umfundisi uOP ezithinta umhlaba wonke. Kunjalo. Ake sikhangeleni sisiya phambili ukuthi khona le incwadi yabhalwa nini? Incwadi kaDaniel. Siyabona. Nxa sikhangela khona phana kuDaniel ngo-1. Ivesi lika 1. Engcenye mhlawumbe ngingakabali abalaleli ukuthi sichasise ukuthi kanti ngenxa yani uqathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi incwadi yabhalwa nini. So ngesikhiwa kule bala abajayele ukuthi i-context nxa uchasisa iBhayibheli. Ukuthi ube kwazi ukuthi ugwalo olulotshiwe lalotshwa nini kuyakuncedisa ukuthi ube kwazi ukuthi kathi indaba vele okukhulumayo ekhuluma ngaleyo ndlela. Kwakunini ngaleso sikhathi vele kwakusenzakalani. Kawuphonga ubhulele emoyeni uchasisa. Kodwa kuyakuncedisa ukuthi ube kwazi abantu laba bephila kanje yikho lobayo ekhuluma ngalendlela. So kuqathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi incwadi yalotshwa ngawuphi umnyaka. So iBhayibheli ithi yona lapha ngomnyaka wesithathu wokubusa kukaJehoyakhimi inkosi yakwaJuda, uNebhukhadineza inkosi yeBhabhiloni yeza eJerusalema yalithumba. So iBhayibheli lapha ikhuluma ngomnyaka wesithathu wokubusa kukaJehoyakhimi inkosi yakwaJuda. Nxa ungakhangela ke embalini yamakhosi akoJuda lako-Israyeli, umnyaka lo wesithathu wokubusa kwenkosi uJehoyakhimi, abafundi beBhayibheli bayavumelana ukuthi ngaba isikhathi abathi bona ngu-605 BC. Kusitsho ukuthi iminyaka engu-600 uJesu engakazalwa. So incwadi kaDaniel ke yalotshwa iminyaka engu-600 uJesu engakazalwa emhlabeni. Yisi isikhathi sawo sokulotshwa. Yiyo ke okuthiwa ngumnyaka wesithathu wokubusa kwenkosi uJehoyakhimi ngu-605 BC. Lapho uNebhukhadineza abuya khona okwakuqala ezolwisa ukuthi athumbe iJerusalema, athatha abantu ahambe labo eBhabhiloni. Enxa yemfundisi isikhathi singana kodwa ungathi ngamafitshane kungaba khona yini abafundi beBhayibheli abacabangela esinye isikhathi esingayisiso lesokhuluma ngaso? Bakhona abafundi beBhayibheli abacabangela ukuthi incwadi kaDaniel, abanye bathi incwadi kaDaniel yalotshwa ngapha ngesizathu sokuthi kulabanye abangakholwayo ukuthi kulomuntu ongakhuluma izinto zingakenzakali bese zigcwaliseka ngendlela ezikhulunywe ngayo. So bathi bona umuntu waloma incwadi kaDaniel njengoba ikhuluma into ezenzakala ngoba iyakhuluma izinto ezenzakala khathesi. So ukuthi ayibhalwanga kudala le incwadi le yabhalwa khathesi, abakubiza bathi bona yi-later date, ukuthi yabhalwa sokungapha ngoba akula muntu ongakhuluma iziprofeti khatshana 600 years zingakenzakali, 2000 years zingakenzakali bese zisenzakala. So bakhona abafundi beBhayibheli abaphikisayo ukuthi incwadi le kayibhalwanga ngaleso sikhathi, yabhalwa khathesi nje ngoba ikhuluma ngento zakhathesi. Kodwa kabakholwa ngesikhiwa kule bali lithiwa yi-predictive prophecy. Kabakholwa ukuthi kulesi prophet esingakhuluma into ezizakwenzakala. Yikho besala ukuthi umuntu wabhala incwadi leyi wabhala kudala, bathi bona kakuyenzi ukuthi umuntu ekhuluma into ezenzakala khathesi abe ngumuntu waphila kudala, akuyenzi, akulanto enjalo. Kodwa ngokuloba kweBhayibheli lapha kuyacaca ukuthi incwadi leyi yalotshwa 600 years uJesu engakanjani engakazalwa. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu nguye umnikazi wembali, uyakwazi izinto ezizakwenzakala ekuphetheni komhlaba ngoba imbali ilawulwa nguye. Siyabonga mfundisi. Ngabona kuyacaca. Mfundisi CK, akusincedise ngembali njalo khona lapho. Nxa sikhangela ukubana kuyini okwakusenzakala, mbani wayebusa ngaleso sikhathi? Ngiyabonga mfundisi. Singananzelela khona phana esifunde khona kuDaniel ngo-1 ivesi ngelika 1 lelesibili. iBhayibheli iyasitshela ukuthi ikakhulu ungafunda ivesi yakuqala lesibili, iyasitshela ukuthi uNebhukhadineza inkosi yaseBhabhilona wafika eJerusalema walivimbezela. Bese sithi inkosi uNkulunkulu yanikela uJehoyakhimi inkosi yakoJuda esandleni sakhe
lengxenye yezitsha zendlu kaNkulunkulu uNebukadnezar wazisa elizweni laseShinari endlini kaNkulunkulu wakhe wazibeka endlini yenotho. Ngamanye amazwi into yakuqala esinanzelelayo la ukuthi wayebusa lapha nguNebukadnezar. Lo Nebukadnezar kasuyeke wasungula isizwe seBhabhilona, yena wayethethe umbuso kuyise wakhe uNabopolassar. Kodwa ke yena nguye waphakamisa umbuso weBhabhilona waba sesiqongweni. Nguye njalo owabusa umbuso wakuqala ukubusa umhlaba wonke jikelele. Yo yayi super power ngaleso sikhathi. So ke wayebusa ngaleso sikhathi nguye uNebukadnezar lo esikhuluma ngaye. Waqalisa ke ukubusa kusukela eminyakeni ka605 BC. Kusitsho ukuthi iminyaka engu605 uJesu engakazalwa. Umbuso ke lo weBhabhilona imbali yasivezela ukuthi wabusa kwaze kwayafika ku538 BC. So ke umbuso wawubambe amandla omhlaba wonke jikelele ngaleso sikhathi. Siyabonga mfundisi. So kubuyele kuye wakhulunywa umfundisi uObi lapho ukuthi imbali yesikhathi leso ngezombusazwe ngezokuphila kwabantu iqhakathekile kakhulu bana sizwisisise ukuthi kuyini wakusenzakala. Engxenye sikhonapho mfundisi vele isiprofeti lelizwi likaNkulunkulu kuyahambelana lembali ukwenzela ukuthi abantu sibone ukuthi lokhu kuqinisekile. Ungazi uye embalini kwenzakala, ungazi uye embalini iyakutshela ukuthi lokho esikukhuluma ngakho kwenzakala ngaleyo ndlela njengoba iBhayibheli lisitsho. Siyabonga kakhulu. Nxa sikhangela ke ukuthi yona incwadi kaDaniel isikhombani kumbe ikhomba ngapi? Siyabonga. Sikhuluma lo umnakano futhi uqhakathekile ukuthi sinanzelele lokho. Kula abanye abantu abancane ukuthi incwadi kaDaniel ungayibala kwesinye isikhathi lemfanekiso ethile. So abanye bathi ayingcenye lokho akula msebenzi akusincedi. Kodwa lapha sibona ukuthi incwadi leyo ungafunda kuDaniel chapter 12 yiyo incwadi yalesi sikhathi. iBhayibheli itshona lapha, kodwa wena Daniel vala amazwi unameke incwadi kuze kube sesikhathini sokuphela. So incwadi kaDaniel isikhomba esikhathini sokuphela. Ngezinye indlela incwadi eveza izehlakalo kanye ezenzakala ngalesi sikhathi. Kwesinye isikhathi abantu balembuzo ukuthi khathi vele umhlaba uyaphetha ngani? Khathi vele ozaphetha kumbe ngithi mina ipower amandla azagcine busa emhlabeni yiwapi? Impendulo ikhona encwadini kaDaniel. Ukuthi uDaniel incwadi le wazama phela ukuthi ayibale ayizwisise. Kodwa yena okwakumhlupha ukuthi wayethatha incwadi kaDaniel ayixhumanise lamaJuda. Ebone ngathi incwadi le ikhuluma ngento zamaJuda. uNkulunkulu wathi Daniel, wena incwadi le ivala ngoba kukhanya ngathi wena izinto ekhuluma ngazo kawuzizwisisi ngoba ziza kwenzakala ngesikhathi sani sokuphela. Ungabala futhi uvesi ngo9 iyakhuluma into efanayo. Ithi yona wasesithi hamba wena Daniel ngoba amazwi avaliwe ananyekiwe kuze kube isikhathi sokuphela. So incwadi kaDaniel emfuna ukuthi sikubambe lapha ukuthi khathesi kayivalwanga ngoba kuthiwa kuDaniel amazwi la ananyekiwe kumbe avaliwe kuze kube isikhathi sokuphela. So ukuthi ngesikhathi sokuphela esiyiso lesesikiso incwadi leyo kumele siyifunde sizwisise ngoba incwadi ekhuluma ngesikhathi sani sokuphela. Ungafunda verse 13 futhi uyaphinda into efana nayo. Ithi yona kodwa hamba wena kuze kube sekucingeni ngoba wena uzakuphumula uzakuvuka uthole ilifa lakho ekupheleni kwezinsuku. So uDaniel wayelokhu ezama ukuthi achasise ezama ukuthi azwisise. uGabriel wathi hayi Daniel ngizama ukuthi ngikuchasisele kodwa wena awuzwisisi ngoba ukhangele amaJuda. Ngoba uDaniel wayekhangele ukuthi engcenye incwadi kaDaniel ikhuluma ngokuthunjwa kwamaJuda eBhabhiloni. Kodwa uGabriel uthi incwadi le kayikhulumi ngesizwe esisodwa kodwa ikhuluma ngenkululeko yabantwana bonke bakaNkulunkulu bekhululwa esonweni umhlaba wonke jikelele. Ikhuluma ngezehlakalo ezikhomba ukuphethwa kwembali yomhlaba okuzakwandulela umbuso kaKristu oyiwo zadiliza yonke imibuso. So incwadi kaDaniel incwadi yakulesi sikhathi, incwadi okumele siyifunde yelezi impendulo ukuphela kwembali yomhlaba. Ungakadluli mfundisi, kungani amaKristu amaningi ngani incwadi le bayesaba? Ngithi bayesaba kumbe kabayizwisisi? Abanye bathi incwadi ivaliwe inanyekiwe kayikavulwa kwabanye kayikavulwa.
kunjalo abanye baba engcenye nxa kuyikuthi bakhona abayisabayo kulemfanekiso eminingi la engesiza kuthinta ngesikhathi esilandela ukuthi kulemfanekiso kulezilo lani so abanye abantu bethi kathi izilo lezilani losindiso kodwa okumele sikukhumbule ukuthi incwadi kaDaniel imumethi amaqiniso ajulileyo amanye amaqiniso akhona aveza izitha zikaNkulunkulu ngokucacileyo so okwenza ukuthi uNkulunkulu athi ibhalwe ngemifanekiso kayisikuthi wayefuna ukusifihlela wayesenzela ukuthi izitha zevangeli zingayidilizi leyo ncwadi ngoba nxa izitha kubhalwe ngokusegcekeni umuntu angabona ukuthi engcenye lapha kuqanjwa mina ababe lamandla ngaleso sikhathi yikho embalini ungafunda uzathola kulesikhathi lapho kwafihlwa khona amabhayibhili ukuthi abantu bangazibaleki so abantu abanjalo abafihla amabhayibhili nxa izinto lezi zibhalwe ngokusobala kulula ukuthi bangabona ukuthi mhlawumbe kukhulunywa ngemibuso yabo bahle badestroy kumbe badilize ibhayibhili balichise so incwadi ibhalwe imifanekiso ngoba uNkulunkulu wayefuna ukugcina iqiniso lakhe kuze kuyefika ekuphetheni kwembali yomhlaba kodwa ibhayibhili uthiwa liyazichasisa uyachupha okunye lapha imifanekiso leyo iyachasiseka ngokudobha okunye laphana utsho njalo uIsaiah 28 verse 10 usiya ku13 uthiwa yadobha okunye lapha ingcosana lapha kuze kuhlangane kuphume into enjani eqondile so incwadi leyo iyazwisiseka kodwa ifuna ukuthi umuntu athathe ithuba athathe ithuba sibili kulabantu ababona ngathi into zeBhayibheli ngezamanga nje into ukuthi wakuvubavuka nje kuhlangane hayi kumele umuntu athathe ithuba sibili abale ayikhuleka ebala edobho kunye ngale kuze kuvuleke kuze kuhlangane so incwadi ezwisisekayo incwadi evuliweyo incwadi yesikhathi sethu abantwana bakaThixo bangayizwisisa le incwadi bangathatha ithuba lokuthi bayibale ngibona ngazathi umfundisi singakayithi khonapho enxa kunganceda abalaleli nxa sisiya phambili kuvikela izayo sizathinta izihluthulelo ezokuvula ukuze laba esaba incwadi kaDaniel bangayesabi bakhululeke bakwazi ukuthi ivulekile ake sikhangeleni emfundisi CK ukuthi imi ngezigaba ezingaki kumbe yehlukaniswe yaba izigaba ezingaki incwadi kaDaniel. Ngiyabonga mfundisi, incwadi kaDaniel iyehlukaniswe yafakwa ezigabeni ezimbili. Isigaba sakuqala ngesembali esingathi ngolimi lwemzini historical, isiphama historical events. So lokho sikuthola ikakhulu kuDaniel isahluko sakuqala. Lapho esifumana khona bona la amajaha oDaniel okunguye wasilobela le incwadi sebeselizweni leBabylon, ilizwe lamaKhaladiya. So ke lokhuyana siyimbali lokhuyana. Uchapter 2 la futhi usipha iphupho lika Nebuchadnezzar. Ebona imbuso, ubona umbuso wakhe, azayebona lembuso eyabakhona ilandela imbuso wakhe ngemva kwayo. So yimbali futhi yona liyana. Uchapter 3 la sibona abangani bakhe uHananiya, Mishael loAzariya bephoselwe esitandweni somlilo ngoba behalile ukukhonza isithombe. So ke bathi nxa sebesesitandweni somlilo ke uNkulunkulu abesengenela abahlenge emlilweni. Imbali izinto ezenzakalayo zona lezo esizibona khona phana. Isahluko sesine sibona futhi uNebuchadnezzar ephupha futhi elinye iphupho ngoba uNkulunkulu ayefuna ukuthi kugcwaliseke ngayo uNebuchadnezzar wayenganena akubambisisi. So abesephiwa lelo phupho ukuthi atshengise ukuthi uNkulunkulu nguye omsebenzisileyo lesizwe sakhe. Uchapter 5 ke sibona ke ukubana ke ngemva kokulala kwakhe esefileni uNebuchadnezzar sokuthethe abanye abantu abakhe lanxa bengabazukulu kodwa iBhayibheli kubeka lithi ngabantwana. Kodwa ke babe sebekhohlwa imbali yalokho kwakwenzakala emuva. Then isizwe lesi kwaba yiko kuphela kombuso weBabylon kwasokungena umbuso olandelayo wesibili. uBabylon uNebuchadnezzar wayevele ubonile umbuso lowo ephutsheni lakhe lesithombe leliyane lika chapter 2. Uchapter 6 ke sibona uDaniel kathesi ke laye esetshela ukuthi akumelanga kukhonzwe omunye umuntu ngaphandle kokubana ke kukhule kwenkosini okwenyanga yonke. Imbali yonke leya. Imbali yonke yona leya. So chapter 1 kusiya ku chapter 6. Sibambe siya isikhathi esingathi. Then uchapter 7 kusiya ku chapter 12. So kuyisiprofeti ke. So ke kuyabedinga khona ukuthi kuchasiswe. Yikho lapha abantu abanengi abangani kasiyithandi ngoba iyabe sikhuluma izinto ezibambekayo ngezandla xaka. Kodwa kuhle mfundisi ukuthi sithe sizabanika amakhiye. Yebo. Singabanika amakhiye bazavula. Bazavula. Asiqedise ophi ngokuthi kuqhakatheke kangakanani into ekade siyikhuluma kodwa ke lani sigcizelele ubana abantu bafunde isiprofeti sika Daniel.
uPetro wesibili ngu-1 verse lika-19 ithi yona njalo silelizwi lesiprofethi eliqinisekileyo elenza kuhle uba lililalela njengoba ukukhanya kusiza endaweni emnyama kuze kuse njengenkanyezi yokusa. So iBhayibheli lapha ikhuluma ngokuthi isiprofethi siqhathekile njalo siqinisekile. So ngezinye indlela ilizwi leBhayibheli kumbe ilizwi lesiprofethi kasolo kufanisela lilizwi eliqinisekileyo. So nxa sikhuluma ngendaba ezesiprofethi asikhulumi ngenganekwane, sikhuluma ngelizwi elikhuluma izinto zisenzakala. Nxa sizafunda imbali sisiya phambili sizabona ukuthi izinto ezakhulunywa nguDaniel eziboniswa nguThixo ziyagcwaliseka namhlanje ngokubambeka. Imbali iyakuqinisa khona. iBhayibheli lapha ithi ilelizwi lesiprofethi eliqinisekileyo. Ngezinye indlela asonto ephongulenga emoyeni efaniswayo asofani kalo batsho njalo abadala. Yinto eqinisekileyo, yinto ebambekayo, yinto ephilayo. So itsho njalo ithi yona isiprofethi lapha esibuya khona kuthiwa siyaletha ukukhanya endaweni emnyama kumbe siyaletha inkazimulo endaweni emnyama kuze kuse ezinhlizweni zethu kumbe kuze kuse emkhumbulweni yethu sithole ukuzwisisa okufaneleyo. So nxa kule ndaba okumele siqine ikakhulu ezikhathini zokugcina, ngoba abantu abaningi kulento eziningi ezivela kusayensi. Abanye bathi umhlaba lo uzaphosisa kuzaphonga uyehlilike lisitshaye, abanye bathi kuzabuya abantu okuthiwa ngama-alien abavela komunye kwezinye indawo babuye basidle siphele. So kulento eziningi, kulama-theories amaningi ukuthi umhlaba luzaphetha ngani. Kodwa incwadi le kaDaniel iyasivezela ukuthi umhlaba uphetha njani. So uqakathekile ukuthi siyifunde ukuze singahlaleli emnyameni. Futhi okuhle yikuthi isiphetho esisiphiwayo silethemba kulabo abaloJesu. Ngifuna ukuthi bafundisi lobabili libambe sigqiba lindaba ukuthi esike sime khona silelizwi lesiprofethi eliqinisile. Singaqiniseka kangakanani? Omunye umuntu uyabe sithi liqiniso lona lelo kuza kwenzakala. Singatsho kangakanani ukuthi leli lizwi liqinisile khona lokho kubhalwe la kuza kwenzakala njengana kunjalo? Siyabona esingakutsho even labantu abafundayo bayakwazi ukuthi ungakhangela olunye ulutho oluke lwenzakala luyakunika isiqiniselo sokuthi olunye ulutho oluhambelana laluza kwenzakala. Imbali yaziphila. So sithina ukuthi into lezi ziqinisekile siyakhangela embalini kukhona yini okunye okuke kwakhulunywa encwadini kaDaniel osokuye kwagcwaliseka embalini. So nxa sibona ukuthi kukhona singaba lesiqiniselo esokuthi lokunye okungakagcwaliseki kuza njani kuzagcwaliseka. So isiprofethi esigcwalisekileyo siyasinika isiqiniselo sokuthi esinye okukhulunywe ngazo siza njani sizagcwaliseka. Imbali iyakukhomba ukuthi kukhona okunye osakugcwaliseka. Sizakuthinta ke ngokucacileyo sisiya phambili ukuthi indaba esikhuluma ngayo lapha yinto ezibambekayo, kasonganekane, kasonto zokufanisa ngoba imbali iyakufakaza ukuthi sokugcwalisekile. Engxenye okunye engingakutsho ukuthi abafundi beBhayibheli bayavumelana ukuthi ukugcwaliseka kwesiprofethi ngobunye bobufakazi obukhulu ukuthi iBhayibheli liphefumulelwe ngumoya wengcwele. Isikhathi sesithinga sizayibamba sisiya phambili mfundisi Sikhe. Ngiyabona uyatshiseka. Siyabonga. Kodwa sizayibamba balaleli. Siyabonga ithuba esibe lalo labafundisi siqoqa ngokugcwaliseka kweziprofethi encwadini kaDaniel likaSambulo. Sihlanganeni kuvikela izayo njalo siqoqa ngalezi ncwadi zombili ezihamba ndawonye ezingathiyaniyo. Umlimi asibusise sidibane njalo kuvikela izayo. Siyabonga.